lagip di napalabas. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Kas iti sigot, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Sapay kuma, tadda kayo itinasaya at akasasaad, kabayatan ti ingkay panagdengdengag. Ti surat ngayon tay drama ita, ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailingad iti nagan a Josephine, Manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, inyub ubing ko ti agdengeg kadag iti drama iti radyo. Ket maragsakanak gaputamang ngaganmetan ita dito YouTube. Naawisakmet a nagsurat tapno inak ibinglay ti nagbalin a padas ko. Padas a makagapo no apay aginuranak ti kakaisuna nga anak ko. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Ay na, nagimas matanto'y binalon mo ama si da, Roxanne. Siyempre Sir Jeffrey. Talaga ngamin anaimas nga gluto ni nanang ko. Huwag nga ron, kita mo, nagaduman ang tikinan ko. Isong arod akay kayat ko ti agbalon, ngam ti gumatang iti masida ijay kantin. Ngamin, adayo imas ti luto ni nanang ko. Ay wala, uray siyak matano bilang. Nagbalon ka, masiguradong pa'y analinis, ti pan nakaluto na. Kan, nasustansya pa, ikunam sir. Wala, isadya ko mas daw. Noapay anasalun at ti panagbagpagim, Roxanne. Wan kat amok nga uray si kantumatan. Ngamin, kanayon ka nga ik-ikan iti balon ko, Sir Jeffrey. Wala niya. Amom, nagasat ka kininanang mo. Malaksid nga ipatpatig na ka. Nalaing pa'y ngagluto. Naku namon, Sir Jeffrey. Noan yaman ti baligik ita. Day takot gapo amin kenkwana. Iso at talaga ang nagasatak kaninanang ko. Oh, Mari Josephine. Sa dino tinagapuam? Si kamot gaya, Mari Perlita. Napanak nagpalingke. Ilutwak man ti anak ko iti paborito na asidaan. Iti kasta, maragsakan mo't asumangpot inton malam manipod iti trabaho na. Damag ko na promote ka no iti trabaho na. Kan, dakkel pay ka no ti sweldo na. Wen, Mare. Sang kaibagak nga rod kan kwa na nga agurnong para iti masakbayan. Nututuusan, kabailan na, diagbiag nga agmaymaysa. Agam, kas laging gaita, gasgastusan kan ilot-loto ang pailaan. Perlita, naragsakak iti kastengar aramidag para kini Roxanne. Ik ka nakakadimat laang tunggal ag sweldo? Katuan, jak nga rod kayat nga awatan. Angam ipilit na matnukwa. Iso akapilitan nga awatag matlaang. Ngam kitde, ur-urno nga. Ay, kat nasayahat nga rod ano kastamare. Nasaya at mataam mo na timang talyaw itinagapuan na. Sana kas kadag iti daduma dita. Masinso dalabasit kat nakalipat dan. Ato yan to order mo a perfume kantela, Roxanne. Agyaman ak, Ma'am Fiona. Awan anyaman na, Roxanne. Ang mabalin ka di, manang ko namlatan kanya. Ay saan Ma'am? Nakababain mat. Girlfriend na katibos ko. Iso arumbang nalaang nga rod, Ma'am, tiyawag ko kan ka. Di ka kadiagdanag. Kana pagsaritaan minday tabanag kini Fiona. Roxanne. Sir Jeffrey? Agpada kami ngamin kini Jeffrey, analag antirik nanakan ka. Amumi ngamin, anasingpat kan mapagkalkan ka. Iso anapagnuman mi, nga oray saan da kaming awagan iti ma'am kan sir. May saan na po no agayem, ti pangibilbilangan mi ka. Iso nga di ka nagkadkad. Sige man laangan, Manang Fiona.
Manong Jeffrey. Yun. Kasta. O, di nagpinta sa denggan. Ah? Agoray ka. Pang tidam nga iti in-order mo a perfume kan tela ginatang mo kanya. Ay, itad ko kanina ng koma ng Fiona. Kasangay na ka di? Saan, Manong? Kayat ko lang nga ikan ititela kan bangbanglo. Mahilig ngamin nga padhait itibado na. Iso dayta at tela tinapili. Talagamat nga ipatpatag mo ti naman niya. Uwan amanang, ipatpatag kan dungdungwag. Nga oray saan nga iso tipudpud no nga inak. Ha? Ha? Kinsi titawal ko, idi tulungan kan inampun nak. Manipod idi, imbilang nakmatan kas pudpud no nga anak na. Impatag kan pinagadal nak. Kasta ka di? Nakasingsingpot matan no kasta. Husto ka manang Fiona. Talaga na singpat ni nanang. Iso akayat kumat asubadan ti kinasaya at na kanya. Apay, awan ka di pamilyana? Sigon kan kwa na, natay ka no ti asawa na iti sakit. Iso anabalo. Ada ka no may isang anak na, ng pimanaw. Di naman na naibaga ti makagapo no apay. Kasta gaya. Uwan manong. Kaasimat nga rod kasta. Dayta siguro ti may isa makagapo. No apay nasursuro na kamatan nga impatag. Kas pudpud no nga anak na. Bilib ako na talaga iti kinalaing mong agdait, Mari Perlita. Ay kat syempre matamare. Komportable at dito'y dinait mo. 100%. Agyaman akmare. Talaga komportable ka. Ngamin, malaksid napintas ti pan nakadait na. Napintas pa iti tela na. Wan nga rod, Mare. Inted ni Roxanne dayto atela kanyak. In-order na kano iti girlfriend ti boss na. Kasta ka di. Napintas atela daytoy mare. Sigurado ang inginaan. Nanang! Yahoo! Adan ti anak ko, Mare. Umay ka dito'y silad ko, anak ko. Ada kami dito'y kini Antim Perlita. Agmano ak nanang? Kasya na ka ti Diyos, anak. Hello, Auntie Perlita. Naimbag nga oras yo. Naimbag nga oras mo, Mat Roxanne. Agmano ak, Auntie. Kasya na ka ti Diyos, balasang ko. Naimbag man ta nakapasyar kayo dito'y balay, Auntie. Uwan balasang ko. Intulod ko nga mintim padait ni nanang mo abado na. No kasta, nalpasan tim padait yung abado, nanang. Wan, anak ko. Nasayat mat nga rod Isunto ti usaraminton bigat, nanang. Ha? Ni, apay, sa dino ti papanantain ton bigat, anak ko. Intamat agdit, nanang. Anya? Gimata kak ititiket ti paborito yung singer. Mapantay to agboya ije plaza. Ha? Agasam man? Impadaitan na ka lang arutin iti badom. Ilibre na ka pa, Mare. Kaya't kung amin, ngagbalin anaragsak ni nanang ko, Auntie. Talaga nagasat ti kumarek anangampon kan karoksan balasang ko. Abak mo pa, iti pudpud no nga anak na. Abasta nang panaw kan nang lipatlatan kan kwa na. Kalpasan dagiti sakripisyo nga inaramid na. Ay, basol kumutkit di ti amin. Iso na aramid na ti kasyay. Aday ta kayo manan nanang. Agsangit kayo manan ako nak. Pasensya ka na, Mare. Ay, jak nalaplap dan tiniwat ko. Malagip ko lang amin. Ay, pasensya ka na, uway. Mare Perlita. Pustuhan, nanang. Awan baso liyo. No adaman madi nga inaramid yun. Day takot gapo iti kalikagom yo, ama ikan iti nasayat, ama sakbayan ti anak yo. Husto ni Roxanne Josephine. Ba nag-amaawatan kumamit ti anak mo? No maamamok lang ti anak yo.
Bagbagaak na ito eh. Kat iparupak ken kwa na anagbidot iti inaramid na apanang panaw kada kayo, nanang. Anyay tayo ko na yung ay bagayo anyak. Jeffrey, Fiona. Papa. Kwa, papa. Kahit may kumanti agkalay sa akin ni Fiona. Kasta ka rin! Wan, papa. Ay, katataka na kayo na ito. Salakmat ka. Agyaman na, papa. Agyaman kami, Papa. Awanan niyaman na. At na kayo matan ito gusto tawan. Yan may isa, agpala kayo man. Nga na talaga na trabaho na. Nabayag na kamatan ng amo, Jeffrey. Sungawan nga ruden rason. Tapno sa anak ko manugot nga ikalay samtanak ko. Oh, makitam. Kunak tumat ngamin kan ka saan nga agkad-kad ni Papa, Jeffrey. Bahala kapag yaman ako na, papa. Agam na eh. Di ka kam-kamal eh, Jeffrey. Pang-aasim lang. Tad di mo lukwan tanak ko. Di mo ikan iti pagsakit ang tinakam na. Nawatam? Namnaman niya dito, papa. Ikan eh, ajak tupaldaangan tanak niyo. Katagyaman ako na ya. Iti pamalubos yung agkalay sa kamin kini Fiona. Kaya tiyo, aninanang ko ti agkater iti kasaryo ko na manong Jeffrey? Juan Roxanne, nagustuhan mi ngamin kini Fiona ti luto ni nanang mo. Maragsakan lakit din ni nanang. No ibagakken ko na ti may papan iti daytoy manong Jeffrey. Adamanen baro a customer mi. Ha? Uwan na. Sige, tay bagakken ko na apaman a makaawidak manong. Anya nga tano, umay kami tagpasyag ni Fiona di balayo. Iti kasta, mamam mo mimot ni nanang mo. Ganun tapno, mapagsasaritaan tayo. Ti may papan kadagiti iluto na amakan inton kasarmi. Awan na, nasaysayat nga agpaiso no kasta manong Jeffrey. Isu ti boss ko nanang. Ti baro a customer yung nga ibagbaga ni manong Jeffrey. Jeffrey, si kakadinday ta, anak ko. Da kayo ti. Kaya ti asawan, ni manong Jeffrey ti anak yo anang panaw kada kayo nanang. Pinanawak. Gaputamin ang saan na ti kinataok. Imbabainak. Narugit a klase ti babae na ito at tao. Roxanne. Jeffrey, anak ko. Amo ti Diyos, ajak nagayatan ti kasyay anapasamak. Talagang amin nga awan ti sabali pa'y apamuspusan iti. Tapno mabiyag ta, kan maikan kay tinapintas sa masakbayan. Amumat nga ado pa'y ti utang tayo iti, gapo iti panagsakit day di tatang mo. Huston! Diya kung kaya't ang mga ganpay dagiti bagayo. Di mo bugbugkawan ni nanang manong Jeffrey. No di mo kabailan a respetuan, gapo iti inaramid na. Pumanaw ka na. Roxanne. Idaydayo. Respetuan kan ipagpatid ko ni nanang. Gapo ta isu ti makagapo, no apay anaragpat ko dagiti harapap ko iti bitag. Isu ti makagapo, no apay anaadaanak iti pamilya. Kat utang ko amin kan ko na, no ay nyaman ti adda kanyang ita. Kamong kati, adarugit a klase a babae tinangampon kayong Roxanne. Jeffrey, anak. Nakababain tinarabid na. Imbabain na ti pamilya na. Agraman siyak nga anak na. Isot ti makagapo no apay a pinanawak. No anyaman ti basol na nga ibagbagam. Panagkunak kat kay karon ng dayta. Gapo iti kinasayaat na. Ang mga numas nakababain ka pa'y iti imaatang ti Diyos, manong Jeffrey. Anya? Pudno analinis ti panagkitam iti bagyam. Ngam di mo mat amo at alyawan ti nagapuam. Awan utang mo anaimbag anak iti naganak mo. Isu asing ka ti mas nakababain manong Jeffrey.
Awanan. Pimanawan ni Jeffrey. Aging gagayam itakat kagura nagpailang. Kaano nagngata ang mapakawan ti anak ko. Kaano, Diyos ko. Lawlawagam ka di ti panunot na. Kat ipakaawat mo ti amin kan ko na. Gusto day ka nakanagsangsangit yung nanay. Impati nakmanan ti anak ko, Roxanne. Pinanawan nakmanan. Kasta unay ti pungtot na apimanaw. Diyak laing pagarup ani Manong Jeffrey gayam ti anak yu anang panaw kada kayo. Di mo kumaguraan ni Jeffrey, Roxanne. Awan basol na. Siyak ti aking basol iti amin. Minansaak ti kinatao na. Gapoy ti pa nagtrabaho kiti kas may sa GRO. Tapno ang dalaang pangbiag ko kankuan na. Wen, ngam iti day jay. Nabayagan day tapasamak nanang. Nabayagan na nagbalbaliw kayo. Nabayagan ang nangabarwanan kayo. Talaga kit di anak kitid di pa nagpanpanunot na. Ipatpatag ko na iti anak ko, Roxanne. Anyang at atirumbang nga aramidak. Tapno mapakawan nakmatan ni Jeffrey. Naibagak matamin ang akayat ko nga ibagakan ko. Ikararag tayo langan iti Diyos. Asapay ko man. Talawlawagan na ti panunot ni Manong Jeffrey. Nanang. Day tagayam ti makagapo. No apay ang naliday ka. Apay ang nagulbod ka kanyak, Jeffrey. Di ko nam. Ulila kan adamang. Saan matgayam? Tapinanawang tinam. Sorry, Fiona. Lumabalin. Kahit ko kumanalipatin namin ang may papanitiday dyan tao. Kalpasan ti panang padakal. Panang paadal. Kan panang isakripisyo na iti amin para kan ka. Kasta ti aramidang. Among ka rin. Doon niya ti awag iti kastangaw galing. Jeffrey? Papa, awanan iti utang anay bagarakam. Awan asim iti ilam anagrigrigat. Tapno may kanakalang iti napintas sa masakbayang. Pudno anarugit, tinagbali na trabaho na. Ngam, rubang na lang kuma. Nga si ka nga anak na ti umununa ang makaawat kan ko na. Ngamin, si ka ti makagapo, no apay ngay naramid na ti kasdal. Ipatpatag na kaunay ti iram. Iso ngayon sakripiso na ti bagi, kindayaw na para lang ken ka. Papa? Papa? Kasanon, no ibagak ken ka, nga itinaminsan, kat nagbalinak mo't ngagtatakaw, ha? Anya? Pudno tinangag mo, Jeffrey. Saan laang anaminsan? No di kat namin anon adaras. Aging ka na doktalan nakyakin bagi iti grocery a pagtatakawak. Basit pa ni Fiona? Anda sakit kaya sawak. Awan trabaho. Agsangsangit iti ni Fiona gapu iti bisin. Iso ana panunot ko tinagtakaw. Natiliwan nakyakin bagi. Pagyamanak langan. Kamputan na singpet taking kukuha iti na iya grocery. Imbes nga ipakulong na. Saan? Tainted na dagiti tinakaw ko. Intulog na. Aging ga iti balay me. Kat iti makita na apod no dagiti imbagbagak. Naasyan kaniya. Kat tinulungan na. Iso nga inalanak ang nagtrabaho keng kuwana. Ngam iti oray na minsan.
Saan mi apinanawan kan imbain ni Papa. Ngamin, ipatpatag mi unay. Ket mamati kami asaan na matlaang anagayatan ti kasjay nga inaramid na. Kang runaan iti amin, da kami ti makagapo, no apay anaramid na tinagtakaw. Ita, taamumon ti kinatao, Jeffrey! Ita taamumon ti palimod ti pamilyame. Panawam kadimot ti anak ko, akas iti inaramid mo, iti inam. Nanang. Jeffrey, anak ko. Oh. Pakawanan da ko, mananang. Sorry. Gapoy ti pananggurak ka na kayo itinaunday ang panawen. Jeffrey, anak ko. Gusto ni Roxanne, nanang. Nakaaramin kayo man, hindi sana nasayaan. Saan kayo arumbang at Renato, iti kasiyay? Saan kayo kumapinanawan? Saan kayo kumarumbang a ginura? Ngamin, siyak ti magagapo. No apay anaramid yo ti kasiyay. Ay na, agyaman na, anak ko. Agyaman na, kiti pandakaawat mo. Ay karik, nanang. Saan na maulit pa itigas dyan trato ka na kayo. Isapay ko ma, tamapakawandag, nanang. Gusto na nanak ko. Awan rumbang ikidawam iti pamakawan. Maawatan ka, anak ko. Katagyaman na. Ngamin kalpasan tinaunday a panawan. Napakawan nagmatlangan. Ikari, nanang. Saan kayo napaldangan pa? Ya kung saktan pa'y tilik na yun. Nanang. Nalaos ti ragsak ko gaputan nagunod ko matlaangan ti pamakawan ti kakaisuna nga anak ko. Makunak nga awanan dawatak pa iti Diyos. Ngamin, nasaya at matan ti kasasaad ti anak ko kasta matan ni Roxanne. Agpadadan nga adaan pamilya, ket makitak met ti kinaragsak da. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, toy pagayam mo, Josephine. Ken ka pagayam, Josephine. Pagyamanak unay ting kapanangibingla iti kapadasam, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. At datay pagsasao ako na nakat awan tinaganak amang isagmak iti anak na. Kasmatlaang iti kunadapay a mother's knows best. Ditay nga rodrumbang nga i-judge wenno husgaan dagiti naganak tayo babaan iti biddot wenno nagkamalyanda iti kalabas. Pagyamanan tayo kit di ida, gaputan no awanda, awan tayo met ditoy abiyag. Alakastan pagayam Josephine, kat ulitak manen ti agyaman, iti ingka panagsurat, ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Toy pagayam yu, Freya Simsim, amang ibatbati iti naragsak, nagasat kana bendisyon nga aldaw kada kayo amin. Agyaman kami iti ingkay panagdangat. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman.
nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag, naragsak ka na bendisyon nga aldaw kada kayo amin papagayam. Ti surat ngayon ta idrama ita, kat manipod iti pagayam, akayat na ti agpailingad iti nagan area, ti Santiago, Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin, idanon kumanpay tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo amin, amang bukbukal, kadag iti drama dito YouTube. Nang nangruna dito'y programam alagip tinapalabas. Naawi sakmat ang nagsurat tapnoy nakibinglay to'y padas ko. Padas ajak tupulos malipatan nga uray manon atawan tinapalabas. Padas ang nagbalin akarit kanyak gapu iti saam nga inpaay kanyak ti panawan. Agmay may saak laang nga anak. Nasapa apimusay ti amak gapu iti sakit. Manipod idi saan meten anak ki asawa pay ti inak ket nagnaed kamin iti balay ni lolo. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Mala, agawaam ti agunayan ako, tani aldawan. Ang mga numala daw ka ang mapanag-eskwela. Wan nana. Atoy, nagtimpla ak iti kape. Isopay laang at ilabay mo, wan. Balunam nga mintay inlambong ko nga ugot ti kamuti. Isunto ti sidaam inton aldaw. Ugot ti binalon ko edi kalman. Ita, ugot manan. Ay na, ano sam ka di anak ko. Tinapatag adda. Ay, wanan Sana bale. Tano adda tangdan ko itama pan makilabada. Gumatangak inton malam iti naimas asidaan tayo kadalolom. Sige, nana. Oh, adto'y mo't ti meriendam inton resesyo. Linambong asaba. No kasta, awan manan balon ko a kwarta. Awanan ako. Inggatang ko ngamin iti bagas ti kakaiso na a kwarta itay. Iso nga ano sampay laang ti saan nga agbalon iti kwarta itawan. Wanan nana. Ana, agawaam nga rod ti mangan, tani, lumawagan. Adayo pa'y ti pagnaam amapan ija iskwelaan. Umuna akon arumwar, tatang. Sa dino si Papa naman akaw. Mapanak aglabay ijay ayan damadampasita, tatang. Kastaya. Wen, da kayo ngay. Apay, di kay kadimapan agiskrap ita. Ay kay mapaanak anak ko. Isumpay mo ti maganan siya kadagiti ilaw kabuti kay landok. Isaganak na ba iti bisikleta, rumwarak mo tayo. Sige, tatang, umuna ak nga rodan arumwar. Da kayon ton ti makaamo amang isara dito ibanay. Mapanakon, tapno masapa ak ang makalaba. Wan, anak ko. Mais yun dita! Mais! Yuh! Mais! Gumatang kayo iti mais! 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 Gumatang kayon! Napudot pa'y! Mais! Oops! Oh, apay nga hindi sumatan ti susuon ng mais, anak ko. Nabanugak nana. Agi na natapay. Nagsakitan ti unok anak kasusuon iti kagudwa sa ako mais. Mabiit na ang ngarot ta ibabakmat ni awit ko. Op. Ay, uray siyak. Nasakit matan ti sakak. Agi na natapay ngarod biit, anak ko. Siguro, no si bibiyag pa'y day di tatang. Saan akastoy ti biyag ta ita? Ha? Nagrigat gayam at talaga no awan ti ama ti pagtaengan. Wen, talaga anarikat, anak ko. Iso asika, igaud mo ti agiskwela, wen. Di ka agsadot-sadot.
Aramidom amin akabaalam tapno makaturpos ka. Iti kasta, saan kanto nga agbalin ang nakakaasi? Wan nanang, ikarik nga giskwela ak anaimbag. Agbalinak to a doktor. Tapno siyak to ti mangagas kada kayo ka ni Lolo. Katun anak ko. Mala, ituloy taman ng timag na. Barang malako ta amin dagitoy kat makaawid tamot anasapa. Wan nanang. Mais! Mais yu dita! Kaluto ka na pudot pay! Mais! Mais yun dita! Mais! Napudot pay! Mais! Mapana ko nanang. Sige anak ko, agan-anad kay tidalan mo, ah? Wan nanang. Sa paam ti agawid inton malam, tatulungan nak amang repet kadagiti utong nga ilako ta inton bigat. Wan ka di nanang. Talagamot nga minamasapsapak nga gawawid. Palpalagi pan ka laeng, anak ko. Di kay agdanag. Masapak nga agawid. Exam ita, iso asigurado ang masapa kami ang madismiss. Kat, nag-review ka matlaang? Siyempre Tibilin ko Iti amin nga aramidam, di mo liwayan, ti kumararag, kinya apo Diyos. Agadal ka na imbag, tapno addan to may pagpanakil mo, inton awanakon. Oh, di ba? Kabisado kung tibilin mo, nanang. Ay, pilya nga ubing. Ala, mapankakit din, tadi kakat maladaw. Sige, nanang. Ang sakbay na. Arakupan ka man, pay. I love you, nanang. I love you too, anak. Laglagi pam kumaakanayon nga ipatpatag ka unay-unay, anak ko. Kastak, ba't kada kayo, nanang? Mala, inkanta di kagat maladaw. Lalaingam ti agi exam-wan. Wan, nanang. Maragsakan lakit din ni nanang no makita na dagiti test paper ko. Puro perfect amin ko naman. Ne, apay anang kado ti tao di tabalay. Partakak pa'y timag na. Dayjay ni Lolo. Asit gyak man. Lolo! Lolo! Ne, apay yan Lolo. Agsangit kayo matan. Apay nga ado ti tao dito'y balay. Anya ti napasamak. Sa dino ti ayan ni nanang. Sino ti... Apoka. Awanin ni nanang mo. Awanin. Imbati na na po. Anya nga impati. Anya ti kaya tiyo asawan Lolo. Awanin. Natayan ni nanang mo. Naikagles. Kat na ito, pati ulo na itibatok. Ngay sumatan. Tigapanan ti pandagatay na po. Saan? Saan na po na dayta, Lolo? Saan? Nanang! Nanang ko! Apay nga inbati na kami matan. Nanang! Ria, apo. Nakaragragsak kami pa itay. Sakbaya si Mreka kaya iskwilaan. Apay nga yakastoy mata na masang patak. Apay nga'y Lolo. Kanya pa nga itiserbi na gito'y test paper ko. Itatawan mata ni nanang ko. Apo. Kasanuwag pa itan, Lolo. Sino pa yan ti kanuwak ita? Awan matan ni nanang.
Apay ngay, Lolo. Ala, gusto na itanda pa nagsangsangit mo, apo. Di kang danag, tanda akpay mo'y. Maging kasi bibiyaga, ikare ka di ka baybayan, apo. Lolo. Masakit man, ngamnas ka nga aklunan tag-awanan ti inam, apo. Nalabay nga ginggalaang dito tingtid ti Diyos, abiyag na. Tulungan kayon ang mangugas kadagiti bote, Lolo. Ay, saanan, apo. Kabailak na ito yan. Agbasa ka kinday. Wano aramidam na kita assignment mo. Nalpasan, Lolo. Tulungan kayon. Itikas ta, mabibit amalpas. Ala, si kangaro di makambo, apo. Malmalpasa magkidin na. Pamagaglangan, kalpasan na, isakok mutang. Itikas ta, pick upin tulaan ti truck nga umay manggarang. Lolo, Oh, anday bagama po. agyaman na, gapo iti kinaanos yo kanyak. No awan kayo laang, jak lamon. Amangan no may sakmatan kadagiti ubing agkatang-katang iti igit ti kalsada ita. Ay niya, sika talaga po. Alangan may, tabaybayan ka. Anak na ka, anak ka. Apo ko kaya, iso nga aramidak nga ro namin nakabailak. Tapno ay iwanan ka. Uray ka sa no ti kinarigat ti biyag tayo. Ikarik nga agadalak anaimbag. Iti kasta, makaturposak, Lolo. Katuan na po. Dahita ti kasayatan nga aramidam. Ti agad hala na imbag. Dahita mag, ti unay-unay na dinanang mo. Saan ka, dek? When, Lolo, ag-working student tak. Tapno saan kayo ang marigatan. Isupay ti matgadak nga allowance ko. Kan bangkita ak kadagiti pagadalan nga da scholarship na. Baring mapili ak kadagiti maikan. Ay, na po. Nasirib ka man. Nagngangato dagiti gradom. Iso apat siya. Maikan kay ti scholar. Nay, apay nagsangsangit ka nagawid apaw. Ada ka di parikot. Inoy-uyaw dak ngamin dagiti kaka-eskwela ak, Lolo. Ha? Ibagbagada basuraan ka no to'y balay tayo. Nakakaasiak ka no. Kaputawanan tatang kananang ko. Ibagbagada pa'y alaklakayudan kayo kanon. Kitdandanin ti hapit yo. Kasta ti kunadaking kapok. Uwan, Lolo. Ay, na yun dagita nga ubeng. Ibagbagada pa'y achiterak ka no. Isuan na nga to ti maalak tunggal exam me. Pala, di mo latan ni kaskaso dagita tao, apo. Ibagada latan ni kaya na nga iba nga. Di mo dapat patulan. Ag-eskwela ka kaya na imbag. Di ka makiapapawan. Lolo. Sana bare, sana maturog ti Diyos, apo. Amo na, ngawan kinapudno amin, dagiti ipagpagada, may papangking ka. Sakti-saksay, iti panagrebribiyom, tunggal parbangon ka bayatang nagluluto ka. Lolo. Mala, gusto na napakwan. Basta di mo'y dapat patulan. Iti kasta, saan da karkarwan ti mangikuspilking ka. Bay-bay ang langi da. Maumadan tumulang apo. Aday ta, nakaluto ako ni Tinapoy. Anya nga tati ilutok amasida. Ay, apo. Yahoo! Adan ni Lolo. Apo.
Ay, anya tararabidam. Apay ang nakasasok dito kusina. Nagluto akong itin na po'y, Lolo. Ay na, nagsaya tingin kastapok. Pag gusto, anday nyawid ko si daan ta. Dito lang aron mga nagsaramidin tapok. Anya nga itinyawid mo si daan ta, Lolo? Pwede kayo na po. Wow! Ano nga ron man ang timakan ko? Ano kasta? Ikaw na. Mala, manggaw ka nga ron itin na po. Tambangan tan na po. Lolo, agina na kayo mat ngamin Saan apuro trabaho? Kitaan niyo, agsakit kayon. Ay, adayo itibagis dito ya po. Nasakit, nagtrabaho tanusan, awang magkanan ka. Uray saan kayo pala ang arumar ama panagiskrap, Lolo? Amangan no kumaro tirik-rik na niyo, kat anya pa iti mapasamak kada kayo. Ay, di nakapakadanagan na po. Kabailak na ito. Lolo, saan kumaanatangkan ti ulo yo? Diyak lakit ti kabailan, no? Dadakas ang mapasamak kada kayo. Unay mo laki din ti apo ko na ya. Mala, sa anak nga roden na rumuar. Kasta nga min Hirumbang nga ramidan niyo kat agina na. Saan na bale? Agswildo ak iti pagtrabahwak apanganan ita. Igatangan kayo iti agas ington malam. Kan gumatangak matan iti naimas asidaan tayo. Mayat ti alsam na. Gusto laang ti 5 abukal asalamaging ay nyalsam ko. Magustuhan lakit din ni Lolo to in lutok. Manggauak, taitulod ko iti ayan na. Nagbanglo. Sigurado nga ado ti kanan na. Paborito na kat ti inalsaman abangos. Lolo? Ramanan niyo to in lutok. Nakaturog saman. Lolo? Lolo? Agreeing kayo, tamangan kayon. Iti kasta, makatumar kayo, mata iti agas yun. Lolo? Apay ngay. Kaslasan mo tan nga umang angas ni Lolo. Lolo? Tulong! Tulungan na kami! Tulong! Lolo! Agreeing ka dita, Lolo. Apay nga ya pati siga kat imbati nakmatan. Kasanuak paitan. Kasanuak paitan tagmay-may sa akon, Lolo. Ninang Irene. Siya nga, Rod. Kunak no din akon mailasin balasan ko. Ninang. Maya kadagos, idinadamag ko tinapasamak kini Lolo. Agyaman ak, Ninang. Ala, husto day ta na palagsangsangit mo, iha. Ninang. Apa man amalpas ti tabon ni Lolo, itugot ka ni Jay syudad. Agnaot kan kanya. Anya. Nalawag tinangag mo, iha. Ang kasanod ti panagadal ko, Ninang. Di kagdanag. Tasya kung ti makaam mo amang ipag na itipan na ka-transfer mo. Ang paiso, Ninang. Wan, iha. Alaan kan ijay syudad, kat ijay kan nga agadal. Saan mat anadagsan, nagiti matrabaho dito'y balay, iha. Tumulong ka lang agluto. Aginaw ka naglinis dito'y balay. Kas kasukat ti panang paeskwela kan ka. Wan, Ninang Irene. Di ka agbabain amang ibagano anya ti kasapulam, wan? Wan, Ninang. Kaya't ko nga igaad mo ti agiskwela. Numabalin, liklik ang pailang ti maki-boyfriend. Disturbo lang day ta iti panagadal mo. Wan, Ninang. Awan mat iti panunot ko ti maki-boyfriend.
talaga kayat ko ti makaturpos. Very good. Ket, agyaman ak unay kada kayo, ninang. Awan anyaman na iha. Kinapudno na. Imbilin na kaday dinanang mo kanya. Iso na laang tadyak na kapan idinatay. Gaputada aki di Amerika. Ngamsakbay ti pan nakatay na. Nagsarita kami apagadalan ka iti kolegyo. Kasta ka din, ninang? Wan, iso nga awan rumba nga pagtanagam. Siya kung ti makaamukan ka. Basta agadal ka kuma, anay ba? Giyo iho, umay kay manganan, nakasaganan ti lamisaan. Wan mo, ma. Reya iha, umay kamutin agsasango tayo na mangan. Wan, ninang, umaya kon. Partakan nyo ata ni, lumami isan ti makan. Wow! Nagadumatan ti nakadasar amakan iti lamisaan, ninang. Adapay cake, oh. Para iti kasagay mo dayta iha. Ha? Happy 18th birthday, Rhea Balasan ko. Hala, ni ninang. Nagtaktak kayo pa'y laan. Kat no sigud mat, ajak silsilibraran ti kasangay ko. Happy birthday, Rhea. Agyaman ak unay, ninang. Agyaman ak Gio. Nawan na yaman na iha. O ala, mangantayo kit din. Hello, Rhea. Umay ka kumadagos dito ospital. Ospital ko na, Gio? Apay? Naatake ni mama. Anya? Katawan pa'y puot na ngaging kaita. Diyos ko, ispalam ko maitipagad ni Ninang Irene. Di mo ko mabaybayan, apo. Agpakpakaasyakan ka, Diyos ko. Pangaasim ta di mo baybayan ni Ninang ko. Pagimbagam ko maadagos. Tsak lakit di ka baulan. Nadadakas ama pasamak kan ko, ana. Rhea Balasan ko. Ninang, Agsen paska kumawan. Kalayon mo lagi pan dagiti ibilbilin tay tinanang mo. wan, Ninang. Pasagkaunay unay kas iti panagipatag dayti helen ka. Gusto, Ninang. Di yun pilitan ti agsaon. Agina na kayo. Itikas na. Daras kayo nga umimbag. Kuwila ka dahil pag iha ulay anya di pasamak masapol makagradual ka. Wan, Ninang. Ikarim kanya nga agis kuwila ka asaimbag. Wan, Ninang. Ikarik day ta kada kayo. Agia manak Ninang. Ninang Irene. Doktor! Tulungan ta kami! Doktor! Awanan ni Mama Rhea. Awanan. Apay, Diyos ko. Anya launay tinagbasbas ulakan ka. Taapay a pinagsasaro ng madlakit din nga inala naging ipatpatag ko iti biyag.
Kasanuwag paitan. Rhea. Kasanuwag paitan. Naulpit ka. Naulpit ka, unay. Apay asyak ti makalaklak kami ti kastoy. Apay. Napudpudno nga na Diyos. Isublim ti nalam apyag dagiti ipatpatag ko. Isublim. Imo na ti inak. Kalpasan na ni Lolok. Ita, nimat ninang ko. Asino pa'y? Asino pa'y ti sumaruno? Ha? Nasaysayata siya klangan ti alaam. Ngam ti kastanyag sagsagaba akiti saam. Apay nga raramidam kanyak ti kastoy. Apay! Saan, Rhea? Di mo rumpang asidiren ti Diyos. Awan asin na kanya. Awan! Oh, ang sangsangit ka manin, Rhea. Diyak lang amin malapdan ti agsangit. Nang runa no malagip ko dagiti ipatpatag ko iti bihag. Rhea. Unay matlakit din nagasgasat na. Apay nga isuda pa iti nakapasamakan ti kasjay. At dayta ka manin. Pudlo ng sakit. Gamnas ka nga klo na munti amin. Nalabit. At da napimpinta sa plano ti Diyos para ken ka. Amo ka di nakaikan ti Diyos iti panubok. At di mo kabaylan nga ilasak. Tiyo. Oh. At iti pasbok, Rhea. Dahito may isa, para magkanyak. Nakitak dagito iti silid ni Mama. Panagkunakan, kat sigodan nga darikrik-naan ni Mama. Gam tinalang imbang paga. Insagana na amin dagitoy para kadata. Among kati, at agi binaklaang ni Auntie Irene. Anya? Wan. Tagi binaklaang ni Mama Irene. Kasta ka di? Wan, Rhea. Sigon iti day dinanang, agbe-best friend ka no atalo ni nanang ko. Ni nanang mo, ken ni Auntie Irene. Idi na kinubyo ni nanang mo, nagsakit tinakam ni Auntie Irene. Gaputagay at daytoy iti inam, banag at di na imbagbaga. Gaputa saan kat nga roda may parbang. Nagtrabaho daytoy iti abroad, iti mano atawan. Aging gaan na ilawaan mo ti inak, iti may sa pamilyado. Kat nagsikog. Iti panaglabas daw, bulan kan tawan, namuan ti inak, nga da natagsan na sakit na. Imbilin na nga rod kinantay rin. Iso at tinagibinak. Manipo didi, kinid daw namutan ang mama, ti iyawag ko kenkwana. Anya? Idi nadamag na antay rin anatay ni Lolom, nagdesisyon dahi tayo mapan ija lugaryo. Tapno mapan nakalain. Isu nga adda kamat ita dito eh. Diyos ko. Dahi ta ti pudno apakasaritaan ti biyagta, Rhea. Aging gayta Miss F, kaslatag tagay na pailaang ti amin kanyak. Nagbiit dagiti pasamak. Pamrayaklatan ti agsangsangit no kasjay amalagip ko ni nanang, kastamatan ni Lolo kanininang Irene. Ingaad ko nga ro ti nag-eskwela. Nagtrabaho ak kabayatan ti panagadal ko. Kat ita, dandani ako nagturpos iti kinadoktor. Kadag iti padak nga anak,
Nagasat kayo no addaan kayo iti inakan ama amang tartarabay kada kayo. Ipatag ken respetuan nyo kumaida. Ngamin saan nga amin ket naparaburan iti kasta. Igaadyo ti agadal. Saan yung aramidan arason ti kinarigat ti biag tapno maragpatyo dagiti arapaapyo. Daytoy man ti padas ko ajak to pulos malipatan. To'y pagayam mo, Rhea. Ken ka pagayam, Rhea. Dayawak ti kinatibker mo anang saranget kadagita apan nubok ti biag mo. Uray anya pay aparikot ti dumteng, di tay kumaumibat iti Diyos. Tay ti likudan ti sipnget, rumkwas tulat ta tilawag amang ipasimudaag iti baro abiyag ken baro anamnama. Alakastan pagayam Rhea, ket pagyamanak unay ti kapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin patgan mi adumdumngeg. Ti surat ngayon tay drama ita kat nagapu ka ni pagayam tayo a Luisa. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, siyak ni Luisa manipod probinsya ti Abra. Naawisakmat ang nagsurat tapno inakiyabkas ti saam amarikriknak iti agdama. Kat patsyek amakaibati daytoy iti nabalitukan nga adal. Nang runa kadagiti padak nga ina ti pagtaengan. Manager iti maysa akumpanya ti asawak iso adakkel ti sweldo na. Iso nalaeng taada ugali na ajak maawatan. Kat tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti ag salaysay. Bakit? Mangyawat ka man iti medyas ko. Kaya pakialam mo ti sapatos ko. Mabit lang lakay. Parta ka matanay aldawain. Amumutadyak kayat ti maladaw iti opisina. Wan ka di. Oh, ato yung ti medyas kan sapatos mo lakay. Agyaman ak bakit? Ay wan kahiyam. Mangibati ka man iti pang grocery kan pang palengke. Naibus kami nun ti karga ti ref. Ato iti 2,000. Mga alakay ti karne ha. Sana man na puro natang tigatangam. 2,000 lang? Katuan, apay, kurang ayan ita. Adayo ang kurang Marlon. Manumat laang nga iti magatang na daytoy. Ay kat i-budget mo aloy sa. Anya? Amumot nga awan pa'y sweldo. Pangkaan kan panggas ko lang ang to'y nabati iti wallet ko. Ay. Uray saan ka nga mina na mga iti frozen foods. Diyak kayat na gijay. Karne kung sida ti alam. Di mo kayat angam isumat nga rod ti kayat dagiti anak ta. Basta yung budget mo reta. Kita no anya ti pakaanayan na. Di iso, tigatangan. Alawanan. O sige, tama pa na kon. Aldaway. Sige.
Sumarunuak matlaang arumwar, apaman ang makalinis ak dito'y balay. Anya kay dagita insangpot mo lakay. Nakaad-adumat ti awit mo ang nagawid. Gimata nga kiti bara sapatos kan pantalon ko. Ni, katno kagat-gatang mo lang iti baro as sapatos mo, hindi na panalawas. Barbaro pa'y dayjay Naminsan mo lang mat ngayon usar dayjay. Well, hanggang dyan usaran dahil dyan sapatos ko. Isublim iti karton na, taited kuntun ka ni kasinsin boyet. Dumawdawat ngamin. Isuntun ti pasarabok kin kuha na intun agawid tayo iti probinsya. Pasarabo ko na? Well, Apay, nag-abroad ka ay ata masapol nga dapay pasarabo na intun agawid ka. ay kat amumutin adda ka diti syudad bakit? Kasla ka mutin nag-abroad no agawid ka iti probinsya. Nang rona, no, nabayag adida ka nakita. Dumawat dalat tayo ti pasarabo. Sa bagay matkit di Inton maawat ko ti punos ko. Mabantayon to ag shopping. Mangkita ta karagiti nalalaka at t-shirt kan kalugong. Ta isunto ti inayon ta pasarabo. Ipa-Christmas tayon ton kadakwada iti probinsya. Ay katwan angarod. Adakan ka day tamaylon. No iso ti kunam di iso. Luisa! Luisa! Ay, di ka magkawakasta pare. Kasarugat nagbayag matatatim paluto kapulutan ta pare. Luisa! Martakam, tipal paluto kapulutan! Wala kay, mabiitan day toy. Umayan! Ay, kay blood ka man ako na akon pare. Relax. Mamadadyak kaya tiyagur, uray pare. Ato yung tipulutan niyo, lakay. Unay katabayak mo na yan, Luisa. Itay may paing orayan na ita pulutan. Nakabumbuntok kan tumad kami nga gunggunay. Suron kon. Ay, pasensya ka na, Marlon. Amumot nga do ti aramidag. Inlutuan kan pinakan ko pa'y dagiti anak ta. Inununam ko mga min ati pulutan may sakbay nga na si Kasom dagiti anak ta. Marlon. Nakababain ka ni Pare Wilson. Awanan yaman na pare Marlon. Si Kamay. Siyempre, ununan na pa ibang dagiti anak yaw. Ala. Pumanaw ka nito yan, Luisa. Ingay tuloy yan. Nanyaman tararamidan. Nasaya at mata nakariing kan, Marlon. Ay, naturasan bakit? Naladawak samat na. Naladaw asasawang mat, Marlon. Katno Sabado ita. Ha? Kastaya. Nay, Sabado gaya mita. Kunak no Lunes ita, bakit? Sabado nga, Rod. Kastaw na ni sakit ti ulo ka. Nasubrak sa tinminom idirabi. Talaga na sobra ang Marlon. Ha? Agasan man, may turid na pa yun abog-kabugkawan iti sangwan ang ti kumparem. Aya. Awan mat malagip ko akasta, bakit? Imposible mat adi mo malagip. Kat saan ka pa'y mat unay anabartag, edi in-serve ko ti pulutan niyo. Awan nga ron. Awan malagip ko. No bilang man tabinugkawan ka. Mga nadamot jak na gustuhan nga naramid mo. Inununak laang mat apinakandag iti anak ta. Sakbay nga inlutok ti pulutan niyo. Ngam, isumatan tinang bugka-bugkawam kanyak. Ay kat basol mo mat gayam. Amumata jak kayat ti aguru-uray iti mabayag. Nang runa kat ada ni Pare Wilson. Nakababain mo ta no pagurayam iti mabayag ti bisita. Marlon. Isu adi ka nga ron na reklamo no nabugkawan ka. Ngamin, basol mo matlaing. Naawatam. Renson, Zia, agawaan nyo tagunay. Nas ka na masapa tayo magbiyahe. Tane, narigat ni matraffic. Wan, Daddy! Daddy, umayin. Si Kangay bakit? Naisaganam ka di amin na nagitiyawid tayo? Wala kay. Ada amin ang itilugan. Sigurado lang, ngawan nalipatam, ha? Awan lakay. Sigurado ak ana ibunag amin ang itilugan dagiti mayawid. Nasayat mat nga ron. Aguray ka. Oh,
Payakas na ti pa ng matmat mo kanyak, Marlon. Sukatan man tabadong. Ha? Magbado ka matiti desente Tay kasla grup-grup abak nang. Saan ka ta kasta kasla ka mat katulungan iti day taasot mo. Anya? Nakababain ka na iti sangputan tayo abisita iti balay. Kita mo tatoy pormak bakit? Puro branded ti suot ko. Ibagay mo mat kuma ati isuot mo. Sana kasta. Ay na, agluto ak tumatla ang inton sumangputak iti balayo. Isu ahus tumat da ito'y asuot ko, Marlon. Ay saan? Doko na kasukatam. Sukatam. Ha? Ala, in kasukatan tabadom. Partakam tani, aldawoy. Dahil iti pasarabo yun, te. Nagalok motlangin ka na kayo iti umadani na Pasko, Ay na, nagsaya at kalakip din ka, anakaan. Pagyamanak unay, tamalagip na kami apurwakan, tunggal agawid kayo. Siyempre mo't Ante Loretta. Dahil ito mo't, para kanya Uncle Poldo, ante. Kalugong kan kamiseta. Ay na, agyaman na ka talaga, Marlon. Sapay la kumataad adupay aparabor ti dumtengken ka kan iti pamilyam. Awanan niya man na, ante. Talaga kasta, no asino ti addaan, di so ti mangtad. Ba nagapagyamyamanan mi unay, kaanakan Marlon. Sapay la kumata di kan to agbalbaliw iti kasta aki naman agparabor mo. Tapno ano kami matamayranon iti kinasaya ti biyag mo, kaanakan. Ay kaya tuwan Auntie Loretta. Kas na ko nakitayan. No asino ti addaan, iso ti mangtad, ken mangibingay. Ado pa dito siyempre, saan lang ba't ada kayo ti kabagyak? Ado kayo, isanas kan lang nga pagbibingayan nyo. Ay na, nagsayat ka talaga, Marlon. God bless you more, kaanakan. Sa dino nga, tinanging kabilam ka nagiti ginatgatang ko ako nakapang pasarabok, Luisa. Ada iti karton ni Jay Salas lakay, nakalasin ijay. Ada iti abay, dagiti maleta tayo. Ay katin kaalaanan tanay, agsasangputon nagiti tattao. Iwaras ko inton madamtama. Huwag lakay, mabit lang, tamapan ko alaan. Darasama. Wen, unay kan aya. Alam pa iti imported nga arak di tayan ti aparador. Tayo so ti pasango ka Uncle Poldo inton madamdama. Oh, ato iti arak. Dahito'y mo tinakakarton nga iwaras mo. Adamat din ta dagiti candy kan chocolate para ka dagiti ubing. Nasayat mo't nga ron no kasta. Isaganam amin dita tapno day talamang iwaras ng ti aramida kinton madamdama. Wen, nakasagana nga rudan amin dita, Marlon. Addan dita abay mo. Kat kasano dagiti makan? Naluto ka di aminan? Itasaryo mo tamangan tayon. Anyat orasan na ang mga mabisinan lagi ti bisita. Nakababain. Nanay. Apayan, Luisa. Agsangsangit kamutan. Apay, anyat mapaspasamak kun kabalasang ko. Ay, kuha na nang. Didaklat na kuman panpansinan. Awan lang daytoy nanang. Tika di panang bugkaw manan ni Marlon itayken ka ti pagsangsangitam. Nanang. Ay na, apay, di ka pa'y laeng nairuam aya iti asawam anak ko. Di mo't kasjaya na sigod, di pa nagsasauna. May kawak lang siguro, nanang. Nang runak at ado ti tao itay binugkawan nak. Kasla na ba inanak nga minunay itay, nanang? Ay, malala. Gusto na anak ko. Payapta kasaritak to ni Marlon. Ay, saan nanang? Amangan no ibaganan tumanan ang nagpulong nga kada kayo. Ay, bayan yun. Saan? Saan balasan ko? Madimot nga agpaysaw tikas dyan ngay naramid na ken ka. Okay lang. No, da kayo kumalaang adwa. San ba tanaga daw tinakangag akasta? Dagiti bibisita. Ay, maday, tikas jay nga ugalid na.
Inton bigat gaya man ti panagsubliyo ijay syudad, anak ko. Wala nang. Agbati kayo manan dito ya. Anya ngay nga ron, ijay mat siyudad kayan ti trabaho. Kaano ngay manayin ti panagawid jaw, anak ko. Jak pa may bagana nang. Ang amang mabayag manan sa kamin to makaawid. Amoy ba nga do ti matrabaho ijay. Kan may sana basta-basta ti agawid iti probinsya. Narigat ti agawid na awan balon mo akwarta. Sa bagay mo kidi Ay, gayam anak ko. Palagipan ka manan. May papanitan niya nanang. Nakita ngagsangsangit ti asawam idi na minsan. Gapaw iti panang bugkaw mo kankwana. Ha? Marlon, anak ko. Saan kumamot akasta? Mabalin mo mo't akasarita iti nasaya at ti asawam. Asaan abugbugkawam? No kasta, nagpulong man gaya man ti asawak kada kayo. Saan nagpulong, anak ko? Siya ka mismo tinakakita kan nakangag iti inaramid mo. Agsangsangit adinanon ko ijay kusina. Basol na matlaing no apay anabugkawak nanang. Wina, nga mabalin mo mo't akasarita iti nasaya at anak ko. Saan katamapan mo din bugbugkawan iti kaadwan ti tao? Ay, maibabain mo't ajay tao. Hala, bayan nyo, ta dumawa takto iti dispenser ken ko nanang. Nasaya at mo't no kasta, anak ko. Di mo unay paspasakitan jay asawam. Taamangan lumaumaken ka, ket panawan na ka. Ha? Ay, ikatum ko matikasta nga ugalim, anak ko. Sana nasaya at tikasta nga ipakpakitam nang runa iti sangwanan ti adwa tao. Kang runaan iti amin, iti sangwanan dagiti anakyaw. Anya ti aramidami tabakan? Adu alakay. Aglinisak dito'y balay. Kalpasan na, aglabaak. Apay ka di. Inkanto man ni Jili. Inka ipaw iti-itid ko akwarta. Anya kwarta. Sino ti pangipaw itak lakay? Kwarta ni Benji. Ipawit mo kinkuana ta igatang na kano iti motor na. Motor ko na Marlon? Uy, kasangay na ngamin kano intun umay alawas. Isungag pagpagatang iti motor. Anya? Oh, apaya kasta ti reaksyon mo? Alta ka di parikot, Luisa? Ay, kwa. Awan, Marlon. Apaya kas ni Daddy, Mami? Ha? Anya, hakas jay, anak ko. Naimbag pa dagiti ka anakan na iji probinsya, ta may gatangan na kadagiti agkakangin a regalo. Idin to tada kami kanya ading ko. Di na pa isaludsodan no, nyamat ti kayat mi. Ha? May salangat text. Awag ken chat maripod kadakwada, itid na nadagos. Motor, relo, cellphone. Ken nanya pa di ta adawaten da. Renson, anak. Ngam no da kami tiyag pagatang ken ko na, ibagana adagos, ngawan kwartana. Wano saan, ibagana nangina. Di ka madanagan. Takasaritak tuman jay amayo, may papaniti day tabanag. Ay, saan, Mami? Amangan agungat tumanan. Amangan ibagana manan nga reklamo kami. Renson. Nalo kaya mangtad karagiti kakabagyan na. Yung naimot-mot katatayo kapamilya na. Lakay, mangtad ka man iti pang grocery kan pang palengkek. Manan, Ha? katno kahit itid ko lang iti na panalawas, ita dumawat ka manan. Ay kat aganos ka ata talaga akas talakay. Awan mat da duma apagdawatak. Ken maysa, si kamat nga rot ti ada trabaho na. Di si ka nga rot ti mangted iti maigatang kadagiti kasapulan dito'y balay. Awan pa'y maitid ko awan pa'y matsweldo. Amumbat adakkel ti gastos ko'y dinagawid tayo. Anya? Gastos kan tumat nga minagastos. Pagtipid ka ba ta? Dagiti lang importante ti gatangam. Sana no anyalan itan ti pangigasgasto sa mitit itad ko akwarta.
Nagrigat tagbirok. Marlon, Ibagam ka na giti anak ta, tas sursurwan da ngamin ti agimpen. noy kam iti pasarabo dagiti kakaanakam ken kakasinsin mo. Di mo sayangan tigatad nga igat-gatang mo nga uray laag kakangina. Ngamnod da kami amismo a pamilyam. Sakitam ti dawatan mi ken ka. Ha? Nagpasarabo ken agpainom ka iti probinsya. Abak mo pa'y tinangabak iti loto. Agkakangina ken puro imported nga arak ti paspasangom kadakwada. Ngamno dito'y balay. Ultimo pang grocery nga agpaimatlaang kada tayo, ihimot mo. Nakaado ka man ako nakon, Luisa. Basta agtipid kayo, kunak. Agtipid kayo, tas saan tayo abak nang. Nawatam. Diyak amukan ka, Marlon. Makaumatikas ta nga aramid mo. Makadlawak sa Luisa. Ne, anya ti kayat bu asawan, Marlon. Manungal daw na didak kasarsarita dagiti anak ta. Labas-labasan dakmatlatan diti salas. Kaslaawan tao amakit kita da tunggal pumanaw kan sumangpet da. Mapana kon dadi, ada kon dadi, di dapay ko na. Kat kasaritam ngamin idaa. Naglalengdan ngay, tas syakit din ti umuna makisarita kadakwada. Marlon, sikat ti ama. Rumbeng na laeng nga rod akasaritam ida. Kumusta umet ida? Saan lang adagiti kakaanakan, kakasinsin ken kakabagyam ti kumkumustaam. Ha? Amom ka di agumurgura dagiti anak taken ka. Ay nataan niya kumagapungay agumura da kanyak. Kasano? Kat di mo mat ida malagip akumustaan. Imbag pa'y dagiti adda ijay probinsya, tadanda ni inaldaw mo akum kumustaan. Ngamda kami akabalay mo, di mo pa'y masangwa kasarita. Uray, hi, wano, hello man laeng kuma. Awan pa'y mangegmi manipod ken ka. Ayaw na yan, nagadukat nga artiyon nga agiina. Agkakabalay tayo lang arudan. Alangan ba ta? Ako mustahan kayo pala ay. Marlon, Apay anaskan pa'y aya, ako mustahan kayo. Kat may sabot a balay tayan tayo. ay katno kasta ti kapanunutam. Awanan maaramidak, Marlon. Di ka nga rod agreklamo. Nukunam akas laawan tao amakit kita dagiti anak mo. Tunggal pumanaw ken sumangpet da dito'y balay. Ngamin, si kamat laang tinangisuro kadakwada no apay akas tadaken ka. Sa anak mat anaimot ti kunak, Miss F. Ang panagkunak kat nalabas matan ti kasjay nga araramidan ti asawak. Danda ni amin nga adakin kwa na kat ibingay na kadagiti kakasinsin, kakaanakan, ken kakabagyan na nga adda ije probinsya. May salaang atex, awag, wenno chat daken kwa na agwen adagos. Idinto tada kami amismo a pamilya ken kabbalay na ket imimutan na. Kastamat laeng kadagiti dadakkel na. Imbag pay kit di dagiti kakaanakan, babayaw kan iipag na tamadamag na nunangandan. Idinto tada kami niha niho ket awan. Makapasakit man itinakam. Jak amo no anyang ugali ta adda iti asawak. Maumuma akpay kit din. No jak laeng ay ayatan, ken no saan ko laeng ay pagpagapo kadagiti anak mi, nabayag kuman asininaak ti asawa. Miss F, sapay kuma tamaiwanwan na. To'y pagayam mo, Luisa. Ken ka pagayam, Luisa. Dayto yan jay kunkunada at ipan nakiasawa kat saan abasta-basta. Ngamin, saan akasla napudot amakan, ano na sinit ka kat mabalin mo nga itupra. Ti maibagak, padasampay apaatiddogan ti pasensyam pagayam ko. Di ka mauma ang makisarita iti asawam. Ipalawag mo anaimbag kenkwana tapno maawatan na ka. Pagsaritaan nyo analapat. Patyak amaalapay dayta iti nasaya at apan nakisarita. Mas nasaksakit ngamin no dagiti anak yo ti agsagrap iti kamali a desisyon mo. Ikamang mo kani apo ti sakit tinakam amarikrik na. Kumararag ka kenkwana ket dawatem ti panangiwanwan na iti asawam. Alakastan pagayam, Luisa, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas.
Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.